Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. 22. listopada 1956. godine. Studenti Tehničkog sveučilišta u Budimpešti sastavili su listu zahtjeva koja od vladajuće Mađarske radničke partije tražila slobodu političkog djelovanja i udruživanja, ekonomske reforme, vladavinu prava i ravnopravan odnos između Narodne republike Mađarske i Sovjetskog saveza. Nakon tajnog govora Nikite Hruščova, prvog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza, u kojem je kritizirao Staljina, njegove zločine i kult ličnosti, proces destaljinizacije zahvatio je istočnu Europu. U Mađarskoj najjača osoba bio je Matjaš Rakoši, tvrdi staljinist koji je 1945. bio na čelu Mađarske radničke partije, kako se nazivala komunistička vladajuća stranka u Mađarskoj. On je na sve načine pokušavao zaustaviti val destaljinizacije. Kada je u listopadu 56. Vladislav Gomulka, bivši čelnik Poljske ujedinjene radničke partije, koji je jedno vrijeme proveo zatočen u zatvoru, prvo rehabilitiran, a onda postavljen i za prvog sekretara partije, studenti širom Mađarske počeli su organizirati velike prosvjede protiv vladajuće partije. Ali, pored gore navedenih zahtjeva koji su bili zajednički većini studentskih prosvjeda u Mađarskoj, studenti Tehničkog sveučilišta postavili su i neke nove zahtjeve. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i kasnije piše. Oni su tražili da Imre Nađ bude imenovan za premijera, da sovjetske trupe napuste Mađarsku, da se Staljinov kip u Budimpešti ukloni i da se Košutov grb ponovno vrati kao nacionalni grb i da se u znak istinske solidarnosti s Poljskoj u Budimpešti položi vijenac ispod kipa generala Bema, koji se borio protiv Rusa u Poljskoj 1830. i u Mađarskoj 1849. Za 23. listopada 1956. zakazan je marš prema kipu generala Bema. Tako je tog listopada 56. započela Mađarska revolucija. Sam marš do kipa generala Bema bio je miran i bez incidenata. Vikali su se slogani potpore Poljskoj, glavna meta pogrdnih uzvika bio je Matjaš Rakoši. Posebno je bila omiljena rečenica Šandora Petefija: nikada više nećemo biti robovi. Kada je vijenac položen pod generalov kip, skupina prosvjednika se podijelila. Jedni su otišli prema parlamentu, drugi pak do Staljinovog kipa. Richard Crampton piše. U prvom nasilnom činu te revolucije srušen je Staljinov kip. Taj kip, koji je sagrađen na mjestu bombardirane crkve i koji je napravljen od bronce, koja se dobila topljenjem kipova mađarskih kraljeva i kraljica, bio je jedan od najvidljivijih i najomraženijih simbola mađarske podložnosti. Druga skupina prosvjednika otišla je prema parlamentu. Ona je pak tražila da premijer postane Imre Nađ. On je 1949. bio isključen iz vlade jer je davao otvorenu potporu seljacima koji su se bunili protiv prisilne kolektivizacije. Nakon toga se javno pokajao i zbog tog stava Nađ je vraćen u vladu i od 53. do 55. bio je premijer. Ali onda ga je u jednom od svojih manevara Rakoši udaljio iz vlade. Nađ je oko sebe okupio neku vrstu neformalne, otvorene opozicije vladajućoj partiji i postao je heroj antikomunističke oporbe. Prosvjednici koji su se okupili ispred parlamenta tražili su sve glasnije da Nađ postane premijer. Na kraju on se pojavio na jednom od balkona i održao govor. Richard Crampton piše.
Govorništvo nije bilo jedna od njegovih jačih strana i u toj prigodi njegov je govor bio na granici katastrofe. Počeo je tako što se obratio masi s drugovi. Suočio se s ljutitim povicima. Mi nismo drugovi. Nađ se onda prebacio na nekomunistički način obraćanja i završio je tako što je masu poveo u pjevanje dugo zabranjene himne Bože blagoslovi Mađarsku. To je od mnogih viđeno kao simboličko odbacivanje partije. U 20 sati preko radija mađarskoj javnosti obratio se Erno Göre. U srpnju 56. Nikita Hruščov je, očekujući da će ta mjera odobrovoljiti jugoslavenskog vođu države i partije Josipa Broza Tita, prisilio Rakošija na ostavku na mjesto prvog čovjeka partije. Rakoš je predvodio staljinističke napade na Jugoslaviju i Tita. Jugoslavenski vođa nikada mu to nije zaboravio. Rakošija je naslijedio njegov zamjenik Göre, ali on je bio omražen skoro kao i Rakoši. U svom govoru Göre se s podsmjehom i ponižavanjem odnosio prema prosvjednicima. To je izazvalo burnu reakciju. Prosvjednici su na ulicama počeli vikati: Rusi, idite kući, smrt Göreu, smrt AVH-u, mađarskoj tajnoj policiji. Situacija u Mađarskoj izmicala je nadzoru. Radio postaja koja je prenosila Göreov govor proglašena je mađarskom Bastiljom. Prosvjednici su je napali, s krova radio postaje na njih su počeli pucati naoružani pripadnici mađarske tajne policije. Vojska i policija počeli su se dijeliti. Jedni su se pridružili prosvjednicima, drugi su pucali na njih. Jutro 24. listopada 56. Budimpešta je dočekala u stanju građanskog rata. Mađarskoj radničkoj partiji potporu su davale jedinice Crvene armije. Na kraju 24. listopada u 8 sati i 13 minuta ujutro Imre Nađ je ponovno imenovan za premijera. Na čelo partije došao je Janoš Kadar. Richard Crampton piše: Tijekom 25. listopada u glavnom gradu vodile su se teške borbe između sovjetskih tenkova i ustanika. Skoro cijela mađarska vojska prešla je na stranu boraca za slobodu i vojnici su trgali crvene zvijezde s kapa poput krasti. 26. listopada Centralni komitet objavio je proglas u kojem se govorilo o bratoubilačkom sukobu, ali on nije nazvao borce za slobodu fašistima i obećao je da će vlada ispraviti prošle greške i zločine. Zadnja riječ nikad prije nije od strane partije korištena da bi se opisale njezine djelatnosti. Proglas je također obećavao da će vlada pregovarati sa Sovjetskim savezom na temelju nezavisnosti, potpune jednakosti i nemiješanja u unutrašnje poslove. – 28. listopada vlada je počela pregovore s borcima za slobodu. Centralni komitet Mađarske radničke partije se sam raspustio. Sovjetske trupe pristale su napustiti Mađarsku. Sljedećeg dana raspuštena je AVH, tajna policija. 30. listopad bio je ključni dan za mađarsku revoluciju. Borci za slobodu odbili su prijedlog Imre Nađa da se stvori vlada Rodoljubnog narodnog fronta. Nađ i njegova vlada onda su objavili proglas nakon kojeg više nije bilo povratka na staro. U proglasu je pisalo: U interesu daljnje demokratizacije života zemlje, kabinet ukida jednopartijski sustav i stavlja vladu zemlje na temelje demokratske suradnje između koalicionih stranaka kakva je postojala 1945. godine. Ukratko, Imre Nađ i njegova vlada dopustili su višestranački sustav. Na reakciju Sovjetskog saveza neće trebati dugo čekati. – 23. listopada 1956. Nikita Hruščov je prema svjedočenju svog sina Sergeja bio zaokupljen poslom, ali dobre volje. 2 dana kasnije Hruščov je postao tih i nije odgovarao na sinovljeva pitanja. 30. listopada sovjetski vođa bio je krajnje loše volje. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše:
Hruščov je došao u rezidenciju na Lenjinovim brdima kasno u noći 30. na 31. listopada. Nisam mogao spavati, prisjetio se kasnije. Budimpešta je bila poput čavla u moje glavi. Sovjetsko vodstvo odlučilo je slomiti Mađarsku revoluciju. 1. studenog 1956. Hruščov, Maljenkov i Molotov obavijestili su na sastanku u Brestu poljsko rukovodstvo o svojim namjerama da se slomi Mađarska revolucija. Nakon toga krenuli su u turneju. U Bukureštu su u svojim namjerama obavijestili rusko i čehoslovačko rukovodstvo, u Sofiji Bugarsko. Onda su krenuli na put prema Jadranu. Veljko Mićunović, tada jugoslavenski veleposlanik u Moskvi, u knjizi Moskovske godine pod datumom 3. studeni 1956. piše: Iz Titovog kabineta javili su mi jučer da popodne na Brione stižu Hruščov i Maljenkov radi najhitnijih konzultacija s nama. Putuju inkognito malim avionom Il-14, dvomotorcem. Oni su tražili da dođu i inzistirali su na najvećoj hitnosti. Također su ukazivali na tajnost svoga putovanja. Hruščov i Maljenkov stigli su poslije 6 sati uvečer avionom u Pulu, a zatim brodom na malo pristanište ispred Titove vile na Brionima. Napolju je karamrak, ne vidi se prst pred nosom. Fijuče jaka bura, a more pomahnitalo u onom plićaku oko Briona kao da je okean. Stigli smo na mali porat, Tito, Kardelj, Ranković i ja, da dočekamo neobične goste. Hruščov i Maljenkov izgledaju veoma iscrpljeni, naročito Maljenkov, koji jedva da se drži na nogama. Kasnije je Hruščov napisao da mu je, iako je puno puta letio zrakoplovom tijekom Drugog svjetskog rata, taj let za Pulu bio najgori u životu. Ali sovjetski vođa i njegov pratitelj, član prezidija partije Maljenkov, morali su doći na Brijune. Tamo su se vodili razgovori iza kojih nije ostajao nikakav trag. Veljko Mićunović piše: Hruščov i Maljenkov su sami. Nema ni njihovog ambasadora u Jugoslaviji, niti bilo koga drugoga. S naše strane prisustvuju Tito, Kardelj, Ranković i ja. U sobi nema više nikoga, ni zapisničara, ni prevodioca, ni tehnike. Sto je potpuno čist, bez jednog papira. Nitko ne pravi nikakve zabilješke. Vrlo rijetko neko od nas na parčetu hartije zapiše ono o čemu namjerava govoriti ili šta misli pitati, pa kada to učini, pocijepa onu hartiju i baci ju u pepeljaru. Kao da se svi staramo da o ovom sastanku na vrhu između Jugoslavije i Sovjetskog saveza ne treba da ostane nikakvog traga. Razgovori jugoslavenskog i sovjetskog vodstva trajali su 7 sati. Hruščovu je to bio 4. dan bez spavanja. Na razgovoru jugoslavensko vodstvo obavješteno je onome što će se dogoditi u Mađarskoj. 5. studenog trupe Crvene armije ušle su u Mađarsku. U gušenju revolucije poginulo je oko 20.000 Mađara i oko 1500 crvenoarmejaca. Jugoslavensko vodstvo moralo je mirno gledati kako Sovjetski savez u jugoslavenskom susjedstvu intervenira u jednoj socijalističkoj zemlji. 20 godina nakon tih događaja Sovjetski savez intervenirat će u još jednoj socijalističkoj zemlji u kojoj je prema procjeni sovjetskog rukovodstva sustav realnog socijalizma došao u pitanje. I opet će se jugoslavensko vodstvo morati suočiti sa sovjetskom intervencijom blizu svojih granica. Godina 1968. trebala je biti mirna. Ona će biti sve samo ne takva, govori dr. Hrvoje Klasić, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mnogi su očekivali da 1968. godina i u Jugoslaviji, ali općenito u Europi, da će biti jedna ipak puno mirnija, stabilnija godina. Zanimljive su u tom smislu i novogodišnje poruke francuskog predsjednika Charles de Gaulle, ali i jugoslavenskog predsjednika Tita, koji u stvari upravo u novogodišnjim čestitkama poručuju da očekuju jednu stabilniju, mirniju godinu. Međutim, i ono što će se događati u Francuskoj, ono što će se događati u Jugoslaviji, ali u principu što će se događati u cijeloj Europi, je pokazalo da je godina negdje skrenula u krivo. Što se tiče Jugoslavije,
68. godine su na naplatu došli neki stari dugovi. 65. godine započeta je jedna vrlo, vrlo opsežna, duboka reforma koja se uglavnom danas percipira kao privredna reforma, međutim ona je trebala biti i društvena reforma. Međutim, kao što će se pokazati u slučaju Čehoslovačke, upravo taj društveni aspekt reforme je zakazao i na neki način onemogućio i dosljedno provođenje privredne reforme. Jugoslavija je trebala preći sa jednog oblika gospodarstva, sustava komandnog, dakle kontroliranog, na jedan ipak tržišno uvjetovan oblik privređivanja, sudjelovanja dakle na tržištu, nekakvih tržišnih zakonitosti i tako dalje, što je u stvari zemlji koja je do tada bila naviknuta ipak na jedan drugačiji način funkcioniranja gospodarstva i tržišta, se pokazao kao problem. Reforma je bila dobra, ali su temelji bili loši i neke nuspojave koje su se pojavile su u principu bile privremenog karaktera, tako se procjenjuje. Međutim, su one bile dovoljno dramatične da bi u stvari uzdrmale javnost. Uoči sukoba Tito-Staljin, socijalistička Jugoslavija imala je drugi najniži dohodak po glavi stanovnika u Europi. Samo je Albanija imala niži dohodak per capita. Nakon rata jugoslavensko rukovodstvo namjeravalo je kopirati sovjetski model ekonomije, ali je željelo prestići Sovjetski savez u brzini ekonomskog razvitka. Prije nego što se u zemljama istočne Europe, u kojima su komunističke partije preuzele vlast, uopće počela provoditi politika kolektivizacije sela, u Jugoslaviji je već bilo osnovano 7000 kolektivnih farmi. I kada je u pitanju bio industrijski razvoj, Jugoslavija je imala velike planove. Milovan Đilas, jedan od najbližih Titovih suradnika i čelnik Agitpropa, hvalio se da će Jugoslavija za 10 godina prestići Englesku u industrijskoj proizvodnji. Stvarno stanje bilo je daleko od planiranog. Krajem 1940-ih književnik Lawrence Darrell, koji je tada bio diplomat u veleposlanstvu u Velike Britanije u Beogradu, ovako je u pismu jednom svom grčkom prijatelju opisao stanje u Titovoj Jugoslaviji. Uvjeti su ovdje prilično mračni, kao da smo usred rata. Prenatrpanost, siromaštvo. Što se tiče komunizma, moj dragi Teodore, kratak posjet ovom mjestu dovoljan je da čovjek odluči da se za kapitalizam vrijedi boriti. Crn, kakav je, sa svim svojim mrljama od krvi, manje je mračan, jalov i beznadan od ove trome i strašne policijske države. Stvari su se počele mijenjati nakon rezolucije Informbiroa 1948. godine. Nakon nje prekinuti su odnosi sa Sovjetskim savezom i zemljama istočne Europe. Jugoslavensko rukovodstvo moralo se okrenuti prema zapadu. U rujnu 1949. Američka izvozno-uvozna banka posudila Jugoslaviji $20 milijuna. Sljedećeg mjeseca Jugoslavija od Međunarodnog monetarnog fonda posudila $3 milijuna. Bilo je to prvo veće zaduživanje na zapadu. Pored toga počela je politika izgradnje novog ekonomskog sustava, ali i polagane demokratizacije zemlje. Više nije imalo smisla slijepo kopirati zemlju koja je planirala uništiti jugoslavensko rukovodstvo na čelu s Josipom Brozom Titom. 8. prosinca 1948. na sastanku kod Tita okupilo se najuže rukovodstvo kako bi se odlučilo kako dalje. Nakon izlaganja Borisa Kidrića, Edvarda Kardelja, Svetozara Vukmanovića Tempa i drugih, Tito je sumirao zaključke. Susan Woodward u knjizi Socijalistička nezaposlenost, politička ekonomija Jugoslavije 1945-90 piše. Na sastanku 8. prosinca Tito je naglasio važnost stvaralačke inicijative i društvenog potencijala masovnog sudjelovanja i specificirao 3 politička oblika: javno mnijenje, ekonomsku demokratizaciju i vladavinu prava. Lokalni partijski komiteti trebali su poboljšati svoje informiranje o lokalnim uvjetima i nadzor nad njima kroz novine i savjetovanje s ljudima odozdo, običnim ljudima, a ne s lokalnim moćnicima ili partijskim organizacijama, kako bi osigurali pravovremeno otkrivanje problema, te su trebali slušati glas naroda. Lokalne organe vlasti trebalo je podvrgnuti izborima u lokalnim skupštinama. Formalizacija tih ideja o slušanju javnog mnijenja u sljedećoj reformi lokalne vlasti bila je, rekao je Kardelj, u srpnju 1949. pred nacionalnom skupštinom izraz dubokih demokratskih želja narodnih masa za samoupravljanjem, za izravnim sudjelovanjem u upravljanju državom.
Rezultat te promjene bilo je socijalističko samoupravljanje, te niz ekonomskih reformi. One su Jugoslaviji donijele zavidan rast, ali i probleme koji se ne bi trebali susretati u socijalističkoj državi. Najveći problem bila je nezaposlenost. U zemlji koja je bilježila stalne stope gospodarskog rasta, koja je imala visoke stope zapošljavanja, koja je imala vrlo onako, da tako kažemo, jednu stabilnu situaciju po pitanju plaća, visina i svega ostalog, odjedanput se sve to počelo drmati i raste broj nezaposlenih, poduzeća koja su se odjedanput našla sada bez državne pomoći, počinju se nalaziti u dugovima, u problemima. Jedan od ispušnih ventila bio je i dopuštanje radnicima jugoslavenskim da odlaze na rad u inozemstvo, na privremeni rad kako se to zvalo. S druge strane, počinje se sve više osjećati veliki disbalans između plaća, dakle između plaća običnog radnika, direktora itd. itd. Dakle, čitav niz aspekata je u stvari bio uzdrman i na neki način teorija i praksa počinju biti sve dalje jedno od druge. Dakle, teorija i praksa u stvari tog socijalizma, odnosno samoupravnog socijalizma kakav se u Jugoslaviji od početka 50. godina izgrađuje. Oni koji su prvi ukazali na taj problem u stvari su bili filozofi, praksisovci, dakle predstavnici škole praksisa, i oni ukazuju da u stvari praksa i teorija su došli u veliki jedan raskorak. Dok je to ostalo na razini filozofskih razmatranja, to je još i donekle bilo prihvatljivo jugoslavenskoj političkoj, dakle, eliti. Međutim, onog trenutka kada se sa stolova filozofa i profesora to prenijelo u studentske domove, na fakultete, među studente koji sada postaju zabrinuti za svoju budućnost, zabrinuti za svoja eventualna radna mjesta i tako dalje, plus uz sve ono što se odvija u cijelom svijetu po pitanju studenata i njihovog nezadovoljstva stanjem u društvu, pa su tu onda i brojni katalizatori kao što je Vijetnamski rat, naoružavanje, pa i sukob generacija na neki način, sve skupa. Sve to se, da tako kažemo, povezalo i u Jugoslaviji u jedan prvi otvoreni veliki bunt poslije Drugog svjetskog rata u kojemu se počinje prozivati i istaknuti političari, dakle predstavnici političke elite. U listopadu 1948. britanski ministar vanjskih poslova Ernest Bevin, istaknuti laboristički političar i nekadašnji sindikalni vođa, na margini jednog izvještaja koji je govorio o opasnom položaju Jugoslavije nakon rezolucije Informbiroa, napisao je ove riječi: držati ga da ne potone. Te riječi koje su se odnosile na Josipa Broza Tita postale su temelj politike Zapada prema Jugoslaviji. Nakon rezolucije Informbiroa troškovi koje je Jugoslavija trošila za obranu porasli su s 9,4% bruto nacionalnog dohotka, koliko su iznosili 48. na 16,7% 1950. godine. Tony Judd u svojoj poslijeratnoj povijesti Europe piše: Godine 1950. Američki kongres, sada uvjeren u moguće značenje Jugoslavije u globalnom hladnom ratu, ponudio je pod zakonom o hitnoj pomoći dodatnih $50 milijuna pomoći Jugoslaviji. Nakon toga slijedio je u studenom 1951. sporazum koji je dopustio Jugoslaviji da dobije vojnu pomoć pod uvjetima zakona o međusobnoj pomoći. Do 1953. jugoslavenski nacionalni deficit u potpunosti je pokrivan američkom pomoći. Od 1949. do 1955. pomoć Titu iz svih zapadnih izvora dosegnula je svotu od $1,2 milijuna. Od toga je vraćeno samo $55 milijuna. Nakon što je preživio sukob sa Staljinom, Tito je postao neka vrsta uzora za sve političare istočne Europe koji su htjeli drugačiji put u socijalizam. Doduše, Tito je zajedno s optužbom za titoizam koštao mnoge komunističke političare u istočnoj Europi i glave i zatvora. Nakon raskida sa Staljinom, odnosno od tog trenutka, Jugoslavija postaje jedan specifikum unutar Europe, ali u principu i u cijelom svijetu. Dakle, jedna socijalistička zemlja u vrlo oštro podijeljenom, vrlo jasno podijeljenom svijetu na dva bloka i uz, dakle, taj početak dekolonizacije, pa onda i stvaranja pokreta nesvrstanih. Dakle, u takvoj situaciji jedna socijalistička zemlja, a neovisna zemlja, je bila specifična. Tim više što, dakle,
Jugoslavija ne ostaje socijalistička na nekakvom Staljinovom kursu, ali samo neutralna, nego ona počinje i prema van i iznutra graditi jedan novi tip socijalizma. U unutrašnjoj politici je to, dakle, to socijalističko samoupravljanje, u vanjskoj politici je ta politika, dakle, nesvrstanosti, dakle, između dva bloka. Kao takva, Jugoslavija je stalno smatrana u principu žarištem problematičnih ideja na istoku, prije svega u Moskvi. Dakle, na Jugoslaviju se gledalo kao jedno žarište nekakvih heretičkih ideja i dobiti titulu titoista na istoku, bilo u Berlinu, Varšavi, Budimpešti ili Pragu, svakako nije pomoglo niti jednom političaru. Naprotiv, mnogi su zbog takvih kvalifikacija završavali u zatvorima, smjenjivani, a neki su čak i ubijeni. Jugoslavija je upravo tim svojim položajem socijalističke zemlje koja se otela kontroli Sovjetskom savezu, je poslala jednu poruku i Zapadu, ali i istoku, da se u stvari može biti bez Sovjetskog saveza, što je svakako Zapadu, prije svega Sjedinjenim Američkim Državama, je bilo lijepo čuti. I naravno da su i Sjedinjene Američke Države u tome vidjele na neki način jedan poticaj ostalim zemljama. Dakle, evo, pogledajte, ne samo da možete ostati socijalistička zemlja, nego možete biti još i naprednija socijalistička zemlja, a da pritom vodite neovisnu vanjsku politiku, da pritom, dakle, ne morate slušati Moskvu. I to je u principu bila jedna situacija koja je Zapadu odgovarala puno više nego da se od Jugoslavije išlo stvoriti kapitalističku zemlju, da se Jugoslaviju guralo u NATO savez ili nešto slično. U rujnu 1948. Koči Džodže smijenjen je s mjesta ministra unutarnjih poslova albanske vlade. On je optužen za titoizam. Na tajnom suđenju osuđen je na smrt i pogubljen u svibnju 1949. Po cijeloj istočnoj Europi, u vrhu vladajućih komunističkih partija i vladinog aparata, počele su čistke i namještena suđenja. U kolovozu 1948. s mjesta ministra unutarnjih poslova Mađarske smijenjen je Laszlo Rajk i prebačen na dužnost ministra vanjskih poslova. To nije bilo unapređenje. On je bio vođa takozvanog nacionalističkog krila u Mađarskoj radničkoj partiji. U sukobu koji je uslijedio, moskovska struja pod vodstvom Matjaša Rakošija pobjedila je nacionaliste i Rajk je na namještenom suđenju osuđen na smrt i pogubljen u listopadu 1949. Vrhunac tih procesa bio je onaj Rudolfu Slanskom, zamjeniku premijera Čehoslovačke i generalnom sekretaru Komunističke partije Čehoslovačke. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću kasnije piše: Usprkos iskustvu u progonima, trebalo je godinu dana da se pripremi njegovo suđenje, koje je počelo 20. studenoga 1952. Slanski i 13 suoptuženika bili su optuženi da su trockistički, cionistički, titoistički, buržujski, nacionalistički izdajnici, špijuni i saboteri, neprijatelji čehoslovačkog naroda i njegova demokratskog poretka i socijalizma. Svi su priznali krivnju. 11 njih bila su pogubljena i njihov je pepeo pomiješan s materijalom s kojim su se krpale ceste na periferiji Praga. Nakon suđenja, imovina žrtava bila je jeftino prodana preživjelim istaknutim ličnostima. Supruga budućeg partijskog vođe Antonina Novotnija kupila je porculan i posteljinu Vladimira Klementisa. Vladimir Klementis bio je ministar vanjskih poslova. Njega su optužili da se susreo s Titom, kojeg su čehoslovački tužitelji nazvali krvnikom jugoslavenskih naroda i imperijalističkim lakejem. Jedan od zadnjih koji je stradao pod optužbom da je titoist bio je Lavrenti Berija, Staljinov šef sigurnosnog aparata. Njega je Nikita Hruščov uz veliku potporu partijskog i vojnog vrha pod tom optužbom dao pogubiti 23. prosinca 1953. godine. Nakon tajnog referata, zbog jugoslavenskog puta u socijalizam, više se nije mogla izgubiti glava ili zaglaviti u zatvoru. Jugoslavija, posebno evo i 68. godine, provodi pregovore sa Europskom zajednicom. Ona je prva istočna zemlja koja ima svog opunomoćenog veleposlanika u Briselu. Jugoslavija donosi zakone koji omogućuju zajednička ulaganja, čak i otvaranje, dakle, nekih poduzeća u Jugoslaviji, ulazak stranog kapitala, ali cijelo to vrijeme nije zatvorila vrata istoku,
Nije zatvorila vrata Moskvi, naprotiv, ponekad. Da li je to bilo, i to možemo pričati kao da li je to ciljano ili ne, ali Tito je nekad imao određene poteze koji su čak zbunjivali sve. Dakle, u cijelom tom nekakvom aspektu koji je naginjao zapadu, onda imate recimo 67. godine iznenađujuću odluku Tita kada kreće rat između Izraela i arapskih zemalja. Tito odlazi na savjetovanje, samoinicijativno na savjetovanje u Moskvu zemalja Varšavskog pakta, dakle kojima nije pripadao. I recimo Rumunjska ne odlazi, Rumunjska ne želi osuditi Izrael, a Tito dakle odlazi u Moskvu, čime su se čak neki političari u Jugoslaviji malo zabrinuli, da li to sad ide u nekakvo skretanje preveliko, i u lipnju 67. godine Jugoslavija prekida diplomatske odnose sa Izraelom. Bilo je tu dakle zanimljivih poteza koji na nekakav način, kada gledamo sve iz perspektive kasnije, Jugoslaviji nisu štetili, a posebno Titu nisu štetili. U kasno proljeće 1956. godine jugoslavensko izaslanstvo na čelu s Josipom Brozom Titom krenulo je u posjetu Moskvi. Bio je to prvi posjet glavnom gradu Sovjetskog saveza nakon rezolucije Informbiroa. Put do Moskve bio je pažljivo planiran. Veljko Mićunović u svojim moskovskim godinama piše: Doputovao sam na sovjetsko-rumunjsku granicu radi dočeka predsjednika Tita i jugoslavenske delegacije. Jugoslaveni su donijeli odluku da u Moskvu putuju vozom, a ne nekim od sićušnih jugoslavenskih aviona. Odabrali su i dobar pravac preko Rumunjske, a ne preko Mađarske, kuda inače ide redovan saobraćaj Beograda s Moskvom. Put do Moskve preko Rumunjske nije odabran bez razloga. Bila je to poruka upućena Matjašu Rakošiju i njegovom staljinističkom rukovodstvu. Rakoši je bio jedan od najžešćih kritičara Tita jugoslavenskog vodstva. Richard Crampton piše: Početkom 1956. još je jedan čimbenik potkopao Rakošijev legitimitet. Tito je iskoristio svoje bolje odnose s Moskvom kako bi ponizio Rakošija. Jedna manifestacija tog poniženja bila je Titova iznuda $85 milijuna od Mađarske zbog kršenja ugovora nakon 1948. godine. Tito je još više povećao poniženje kada je putovao u Moskvu preko Rumunjske, a ne izravno preko Mađarske, kako ne bi morao stupiti nogom u Rakošijevu Mađarsku. U Moskvi je Tito uvjerio Hruščova da pošalje izaslanstvo komunističke partije u Mađarsku kako bi se ispitala situacija. Jedna od fatalnih pogreški Rakošija iz 1956. bilo je njegovo podcjenjivanje Titova utjecaja u Moskvi. Titov utjecaj u Moskvi imao je i svoju cijenu. Neki poput Koče Popovića, legendarnog ratnog zapovjednika i kasnijeg uspješnog jugoslavenskog ministra vanjskih poslova, smatrali su da se Tito nikada nije oslobodio svoje privrženosti Moskvi. Teško je odgovoriti da li je Tito bio vjeran tom nekakvom rusofilstvu ili on bio stvarno uvjereni komunist, što je na neki način određivalo njegove političke, posebno vanjsko-političke poteze. Tito je bio rado viđen gost u Bijeloj kući i bio je u nekoliko navrata i Tito stvarno, mislim da se i u Londonu i u Washingtonu se osjećao jako dobro. S druge strane, mislim da kad god bi odlazio u Moskvu, da je to bilo nekako onako uvijek jedan odnos, recimo upravo je slučaj 68. godine kada je bio na daleko istočnoj turneji koja je uključivala Iran, Japan, Mongoliju i kada ga Brežnjev zove da na povratku svrati u Moskvu da popričaju i on se u stvari tu opire cijelo vrijeme tog svog putovanja, on u stvari izbjegava, govori da mu je to van rute, da ovako, da onako i onda i dolazi u Moskvu i sve to. Srdačni su to razgovori na onoj jednoj površinskoj razini, ali mislim da duboko je Tito uvijek onako imao taj jedan osjećaj nekakvog pritiska kada bi pričao u Moskvi. Znao je da ispod površine postoji još nešto drugo. Međutim, on je ipak bio uvjereni komunist, ništa ga ne bi u tome niti razuvjerilo, niti je on u bilo kojem trenutku pomišljao napustiti socijalizam kao takav. Dakle, bilo je vrlo jednostavno i vrlo čak možda i pragmatično. U svakom slučaju bi bilo možda čak i spasonosno nakon 1948. godine da je jednostavno ponudio ruku Zapadu, NATO, Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on tada nije ni pomišljao, nego naprotiv. On dakle i tada vjeruje više nego ikad u socijalizam. Godine 1968. Koča Popović je izgovorio ovaj opis prvog čovjeka Jugoslavije.
U sredini naših vlastitih htenja, razumnosti i poštenja leži i vreba otrovni pauk, star ali opak, blagoglagoljiv ali surov, tobože čiova proždrljiv, korozivan i truo, tobože blag, a sebičan i bezdužan, od vlasti i starosti. Odseđeni starac koji, bez obzira što se šepuri i skakuće, hoće da bude glavni glumac u svemu. Prema Sovjetskom savezu kombinacija svemoći i kapitulanstva, intimno neizlečivo na bazi potpuno zastarelih predstava o socijalizmu, posebno prema prvoj zemlji socijalizma i njenoj politici. Ova Popovićeva izjava nalazi se u knjizi srpskog publiciste Slavoljuba Đukića. On je pak navodi iz knjige Milorada Ekmečića Dugo kretanje između klanja i oranja. I navodi da se ne navodi prigoda kada je Popović ovo rekao. Titov najpoznatiji diplomat i legendarni partizanski zapovjednik javno je izjavio i ovo o prvom čovjeku Jugoslavije. Izjavu je dao 1991. godine za dnevnik La Republika. Za mene je Tito bio dobar borac u ratu. Imao je genijalnu intuiciju, to mu se mora priznati. Ali u posljednjih 10 godina on je postao autokrat. Tiranin koji se nije razlikovao od Čaušeskua ili Kastra. Osim toga, nikad se nije oslobodio svojeg komunizma formiranog u Moskvi. Naravno da je on imao i taj jedan osjećaj prema Rusiji u kojoj je i ratovao i koja je ipak prva zemlja socijalizma, bez obzira što u stvari otkad je on na vlasti, niti sa jednim, dakle niti sa Staljinom, niti sa Hruščovom, niti sa Brežnjevom, u stvari imao je možda čak i puno više nesporazuma nego nekakvih perioda kada je vladala nekakav idilični odnos. Imam čak osjećaj da je, recimo, lakše mu bilo sa Kennedyjem, lakše mu bilo sa Johnsonom nego što recimo bilo sa Staljinom ili sa Brežnjevom. Međutim, dakle, on je ostao vjeran ideji socijalizma i znao je da je Rusija ipak koljevka socijalizma, imao je jedno to strahopoštovanje prema toj zemlji, ali naravno uz ogradu da ovi personalni odnosi su često bili puno lošiji nego recimo sa nekakvim zapadnim političarima. Josif Visarionović Staljin umro je 5. ožujka 1953. godine. 9 dana kasnije umro je Klement Gottwald, predsjednik Čehoslovačke i generalni sekretar komunističke partije. Gottwald je bio na Staljinovom sprovodu i tamo se prehladio. Prehlada se pretvorila u upalu pluća i to je Gottwalda odvelo u grob. Njega je na vlasti naslijedila trojka sastavljena od Antonina Zapotockog, Antonina Novotnija i Vilijama Širokog. Predsjednik Republike postao je Zapotocki i obnašao je tu dužnost sve do smrti 1957. U predsjedničkoj palači naslijedio ga je Antonin Novotni. Tog čovjeka i njegovu vladavinu ovako opisuje Richard Crampton. Tijekom rata Novotni je bio kapo u koncentracijskom logoru Mauthausen. Nakon 1945. probijao se kroz partijsku vlast Praga. Nemaštovit, nesklon avanturi, nepopustljiv u tvrdoj ortodoksiji marksizma i lenjinizma, on je napustio tek nekoliko staljinističkih politika i tako prisilio Čehoslovačku da trpi kult ličnosti bez ličnosti. U 1950. mogao je braniti konzervativnu politiku pod izlikom da Čehoslovačkoj ide dobro, ali bio je tu i drugi razlog. Destaljinizacija bi značila rehabilitaciju žrtava čistki i to Novotni, koji je bio duboko upleten u čistke, ne bi mogao preživjeti. U 60. godinama Čehoslovačka se polako počela buniti protiv tog kulta ličnosti bez ličnosti. Najglasniji su bili pisci i dio intelektualaca. Vrhunac kritike dogodio se na kongresu pisaca 1967. godine, kada je Ludovik Vaculik javno s govornice kongresa kritizirao Ustav, jer je on jamčio vladajuću ulogu komunističkoj partiji. Partija je, kazao je Vaculik, jadno podbacila u rješavanju niza društvenih problema. Praško proljeće kada kreće sa tim trećim plenumom Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke koji kreće u prosincu 67. godine i koji će završiti u siječnju 68. godine, Jugoslavija u stvari nije pretjerano zainteresirana i neće u stvari biti pretjerano zainteresirana dobar dio te početne faze, u stvari počinje se interesirati više od trenutka kada je sovjetski pritisak i pritisak ostalih zemalja Varšavskog pakta sve izraženiji. Bez obzira što su u Čehoslovačkoj reforme počele prije Dubčeka,
reforme koje, nažalost, su često bile sa figom u džepu. Jedan oblik te privredne i društvene reforme je krenuo u drugoj polovici 60. godina i u Čehoslovačkoj. Međutim, mnogi ministri, dakle ima nekih analiza koje pokazuju da mnogi ministri u Čehoslovačkoj vladi su minirali rad iznutra i u stvari nisu bili spremni na zajedno privrednu i društvenu reformu, uostalom kao i u Jugoslaviji. I Jugoslaviji je bilo, samo što je 66. godine Tito se obračunao sa Rankovićem, odnosno sa unitarističkim snagama, tako da je onda tu na neki način su postavljeni temelji da se može, ali do jedne granice. Čehoslovačka je zbilja bila jedna jedinstvena komunistička zemlja, dakle jedinstvena po puno stvari. To je zemlja u kojoj je komunistička partija bila vrlo jaka i prije Drugog svjetskog rata. To je zemlja koja je bila u stvari jedna razvijena kapitalistička, dakle jedina kasnija komunistička zemlja koja je prije rata bila razvijena industrijska kapitalistička zemlja. Dakle, kad usporedite sa Jugoslavijom, Bugarskom, Rumunjskom, pa i Mađarskom, a kamoli sa Rusijom, to je ipak bitno drugačije. Dakle, radnička klasa je jaka, komunistička partija je jaka pred Drugi svjetski rat. S druge strane, ono što je još posebno za Čehoslovačku je činjenica da je to u stvari jedna jedina zemlja, ako izuzmemo recimo Jugoslaviju, koja je u stvari, ili dakle u ovom kontekstu Varšavskog pakta, ako ćemo gledati, jedina zemlja koja u bliske odnose sa Sovjetskim savezom ne ulazi nekakvom direktnom oružanom prisilom, kao što je to recimo u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Istočnoj Njemačkoj, Poljskoj i tako dalje. Ovdje se dogodio jedan puč, ali i on je specifičan. Međutim, Čehoslovačku su mnogi gledali kao zemlju u kojoj bi taj socijalizam mogao, taj jedan eksperiment mogao možda najbolje i najzanimljivije završiti upravo zbog ove prijeratne situacije. Međutim, dogodilo se suprotno. Trideset 1. svibnja 1953. u Čehoslovačkoj je počela takozvana reforma valute. Ona je trebala biti razoran udarac protiv bivših kapitalista, ali ona je zapravo dovela do toga da su plaće radnika realno smanjene za 12%. Do toga je došlo zbog rasta cijena temeljnih proizvoda. Taj udarac na standard radnika došao je povrh toga što se već godinama pogoršavao položaj radnika. U nekad najrazvijenijoj ekonomiji Srednje Europe sada su radnici godinama živjeli sve gore i gore. Reforma valute dovela je do toga da je u Plzenu, u ogromnoj Škodinoj tvornici, došlo do demonstracije na kojima se okupilo oko 20.000 ljudi. 1. lipnja 1953. ta masa radnika došla je do gradske vijećnice. Prosvjednici su nosili portrete predratnog predsjednika i utemeljitelja Čehoslovačke, Tomaša Masarika. Prosvjedi u Plzenu su se utišali, ali oni su pokazali da u Čehoslovačkoj stvari ne idu nabolje. Tijekom 50. godina 20. stoljeća oko 100.000 stanovnika Čehoslovačke bilo je zatvoreno u zatvore kao politički zatvorenici. Tada je Čehoslovačka imala oko 13 milijuna stanovnika. Na tu brojku treba dodati još nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su poslani na prisilni rad u rudnike. Te su brojke strašne, ali su bile bolje od onih iz Mađarske, gdje u razdoblju između 1948. do 1953. oko 1 milijun ljudi bilo uhićeno, zatvoreno, prognano ili deportirano. Tada je Mađarska imala oko 10 milijuna stanovnika, govori dr. Hrvoje Klasić, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Onaj oblik privrede, onaj oblik gospodarskog razvoja koji je funkcionirao kod nerazvijenih društava, kao što su jugoslavensko, kao što je bugarsko, rumunjsko i tako dalje, on je u stvari Čehoslovačkoj ne da nije doprinjeo, nego je u stvari uništio. Dakle, to je jedno komandno gospodarstvo, to masovno zapošljavanje, velika industrija i tako dalje, to je ono sve što je Čehoslovačka prošla davno prije i u stvari sada su uništeni oni nekakvi ključni kapaciteti koje je trebalo nadograditi, a ne ih na ovaj način samo urušiti. Visoko birokratizirano društvo Čehoslovačke sa gotovo uništenim gospodarstvom je 15 godina nakon rata je u stvari od jedne napredne prijeratne zemlje je stvorio jednu od po standardu najlošijih zemalja Europe i Varšavskog pakta. Jugoslavensko-čehoslovački odnosi su dobri cijelo vrijeme. Ima zanimljivih primjera. Ja sam pronašao dokumente gdje recimo tamo početkom 60. godina Čehoslovačka moli jugoslavensku vladu da u Boliviji oni ne otvaraju veleposlanstvo, nego da Jugoslavija štiti čehoslovačke interese u La Paz. Novotni doći će 67. godine u Beograd. Tito s njim pregovara o nekakvim mogućim nastupima na trećem tržištu, uglavnom arapskom i tako dalje, tako dalje.
Situacija koja se počinje događati sa dolaskom Dubčeka je u početku onako interesirala političare čisto na razini jedne personalne promjene. Međutim, onda ih počinju interesirati i te promjene i na njih se gleda dvojako. S jedne strane, Titu se kao ni u principu većini političara ili gotovo svim političarima u Jugoslaviji se nikad nije sviđala ideja višestranačja, kakvog god. A Dubček je upravo to počeo na neki način zastupati. Praško proljeće i promjene u Čehoslovačkoj su otišle daleko, puno dalje nego što su u Jugoslaviji ikad, čak i u vrijeme Hrvatskog proljeća ili nekih drugih, da tako kažemo, liberalnih pokušaja, nikada se monopol partije nije dovodio u pitanje. Ne samo monopol, nego mogućnost da postoje barem lijeve, ali druge stranke koje bi bile ravnopravne na nekom političkom tržištu. A to se u Čehoslovačkoj upravo počinje događati. Dakle, osnivački kongres socijaldemokratske partije. Osnivaju se društva kao što je KAN, društvo angažiranih intelektualaca, ali koji nisu političari. Pa onda ovo društvo 231 bivših osuđenika koji su po verbalnom deliktu zbog vrijeđanja države i tako dalje, tako dalje. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o Jugoslaviji i Praškom proljeću. Današnju emisiju za vas su napravili, tekst čitao Ivan Kujundžić, emisiju snimili Lana Deban i Jurica Novosel, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.